posne kesten kuglice sastojci za posne kesten kuglice, 1 ke kestena, 300 g šećera, kakao, mleveni orasi. Posne kesten kuglice se pripremaju na sedeći način, kesten obarite, očistite i sameljite. Ušpinujte šećer kao za slatko. Pomešajte kesten i šećer, ujednačite masu, pa oblikujte kuglice. Prokuvajte kakao u malo vode i šećera, pa u to umačite svaku kuglicu. Na kraju, kuglice uvaljajte u mlevene orahe. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.